Ia o te whaawhelo ai fo i ma o folofa. Wha tūri mantu ma whaawhelo ai fo i lo tau pa ia Samoa le nei fo i vaenga o lea viafi. I na ua lua minuta o te nei le tu lai lima i le taimi fo i a mantou i New Zealand iau te ronei. Ia fifia fo i le loto ma le nganga. Whaawau le tautua ma le au unanga fo i. Mai se fo i ole. Au unanga mo o tau Samoa le anturu pele le ngantau i mantou o loo. Au mau mai e papa au fo i lau whanua la fule mu ma au le lei o au kilani ni usila nei ia Mount Roa i ona tafa te jele ia ai mo so o se Samoa i so o lau fo i se tafa o le nei kelope to o na fo le siata ia le fo o se e mai rungo le tātou o fisa wha asara lo nei ma le nei fo i folo au a wall of so te inga tātou te tala doa mo tātou wha soa ia e me se fo o le tautu opu mo o tau Samoa le atunu o pele le loto ma le nganga le nei fo i taimi o le afi. Whaatalofa, ia, mai lava i maunga te tele, se i o i se au pito i titi lava o loo mawhaio na ia mauia, ma ua mai le nei fo ia au o naga ma le avanoa e whasoa, ia, ma tala noa duai, longo puia li fo i lo tau pa ia mo lo tau malu au wāwa henga o loo te tupu fo i. Isi o tātou fo ia turu are kata i lea, ia o aturu i whafo mali tātou communities. A talofa la i ri vaenga o le fiafi, ia, e le o le au ngata fo i o tau pa ia mo tau mamalu. Ia, awa fo i le tau tapawina o ti o le tau tianga. Na i le tari turunga o le fo u whata o toi panga. Pe o le talai, whaasale leanga le tau tianga. Ia, awa fo i fita i tunga sa fianga iei mo le tātou waduru i o la tau tiute ma ngā luenga. Feta lolo inga fo i o sa ili ngā malo le aturu. Ia, e le mawhaia fo i o na lava i sa ufa matalanga upu e sulai. Lo tau soifua tautua ma lo tau soifua au au na ai tau i o na whapeatu. Ma loa fua ai la ua maua. Ma loa fua ma lo ua maua. Le alofa ma le anga le lei o lo tātou ma taisili le langi. O fea le te sila mai ei le nei taimi ma e maua mai ei ia le tautua vai ma le o nanga fo i wha tau waa a si o mātou walesi wha asalalau, televise wha asalalau o le Blue TV ia wha malola vai a te oe. Whale upolu a tofinga, whale upolu le foe, whale upolu na tūta whaitia ma tūta whaitoa o fualofa ma wha atalo whatu a siata mō o tau e le whaingo fiela tau fo i whatu a inga tausi. A wale wha mapueina o ainga ia o le wha whaileleina upu o le anturu ia e meise fo o le tautuaina o e ka le sia. A talo whai ainga matama ia e meise fo o le tofa marusina ia e daui ai me u malava i te tono o sio tanto puturu. Wha talo wha ma oua folo whantu ia te auto umane leivanga o le fiafi. Ia le gata fo ilai lea te fia lava o te afea. Ia le whaiva o sa le vi po le au whainga luenga te tofia le tua. O loo tala whaauto ma whaafale le malu. E so o lava se whata whaitaulanga. E so o se atunu. E so o se nu. A fioanga. Pito nu o i tu malo e me se fo o le atu lau. Hatalo whatu a siata. I ante o tau le vanga o le fiafi. Malo lava le whatu a toa malo le te talo mo Samoa mo na tangata e me se fo o ana tama whanau. Ia whaasolo pele tātou wha malo ma le tātou wha talofa. So wafea e ia i Maota tāpua i o tātou tua a mātutua ma tua a sina. O i la tau o le lau au sina o lo tātou baturu. O i la tau o taua o taula te tele. O lo o la tau whaiva o le tāpu tapuai. Eo e tuli vai. Ia tadalo. Eo e ana popongi, wa ole upumongi, e siliaku le malo losi o le au mātutua, e anga popongi, ngai lo le au malo losi le tino. E kau ke fia si ua mea ma mawha, ma kako fia kamo mo e rungo maunga ke kele, ma tātou fia whamai o kako, e fia se fulu, eo e leo wha inga o kanga leisa mwhinkaku kasi ia. Ai antu watu lo ma palasi le tu ai ngā skaili fo ilele o le ana pongi a soifia. Ona mua i lo le ina anto e malo losi i lo le ina. Ona i o tātou tua a sina mo tātou tamama tina mantutua. Ia ai vai kaku. Ia ona fele o lau wha malo, hawa pe o lo e a fea ni usila nei si o mātou waturu, e besi si o mātou pitonu i o gilani.
o leke a fea mai au whai ngā malanga ma tā whaonga, whaalawe lawe foi, po o lea tonu le, manu lau di o lau wha moe moe ngai te fio mai ei, i ele nei o au kilani Maotero nei, wha malo le folau, wha malo i lau lanto i le ea ma lau lanto i le vasa, o lau lanto i le ala, o lau lefu le fua mai ma lau waa e tau mai ngā tai, tau mai le leie, pe o le ngoai po le rua i ali i lau folaunga, o le aela lango whaatasi, pe o le tautani e sa tupua le anga le leie o le tua, ia au tātou tiu wha matala oa mawhitaia i mauso e pei o le ngoai po tau i lili, ia ona o le tū matie, ma le tū matila, o le alofa o lo tātou mesia, o fo alofa antu ma whaata alofa ia tioi. Ia o ngā wherole o lo whaata alofa ia tioi le te mafuta mai lunga le tātou programe. Avea, whaaftai le mafutanga le rea fiafi, whaaftai fo i le whiwhili o le unanga le Bluwave, ia awa fo i le tauto o luina, ia ma le programe o le Tautai A'e, ia e longo pui ali ilo tau pa ia maro tau marum tātou whasoa mati le pule, whaaftai le mafutamai, ia le fionga le fui awa ilili, S.M.O.G.A, tau vao whaaftai le mafutamai uta, o tau umo loo, he e papa au uta o folo fatu. Le fionga ia ai o lupotea lau moli lam, whaaftai lava le mafutanga le rea fiafi mafutamai bele pone, i o e tasi o stete au le leitele o Australia. Jovi le musu, malo lava whaaftai le mafutanga le fiafi o lo mafuta mai foi i Melipone. Mitaina Couch, whaaftai lava le mafutanga Mitaina. E le reivaenga o le fiafi o folo whaatu le program o e me se foi o sele vai, le leisi wow. Ia, whaaftai malo lava le whaatu toa, Matthew Pito vau. Iyo, sia ukama sia uso whaia vai kuai makamakangi. Whaaftai a teo e foi le uso le. A shei o tātou programe. Aso vale manufiti, po manua fiti. Le nei vai ngole fiafi whaaftai mafuta mai e bese foi o laula au pese. Ia, ma le tau foi mafutanga. Ia, ma le tau tele lava foi o nisho o tau. Ia, ua pasi e tu foi lunga lino sulusi, ma le mafutanga whapea foi lan toa pena ia. Ia, ma si uso ia risco unu toa. Ia, ma le vitalainga ia le vao, ma le tau foi mafutanga le rea fiafi. Whatalo whantu asiata ia te o tau. Ioi, ma lo lava le soifua maua, ma lo le langia ma kerita. Bolu tea. Ia, oa mai le rea fiafi, ma se foi la, ia, si uso le vitalainga. Ia i le la au na fusia va ili malai o manu va ili fa tail mafutanga me se fo i o le tausi ma le lofo yalo ia me se fo i la o fao liu a si a kin le mafuta bai le vaenga o le fiafi ia ale sunga bama to manongi ia alo la mafutanga va tai fo i le mafuta mai lena tau lo papai lungo le tanto YouTube channel ma tu foi o le alu ka ko por kala me lungo le YouTube channel mo e foi tele fia la ve Facebook ia o lo faiona to fine ala i liu ia ma le tautonga le talainga ia manuseunga opu se fausa ia ma le do falo me se foi o le to fine ia falelupe ia ma le tautonga foi ma lo la foi va tel maftanga de yaso Andrew S.M.O.G.A te lea lo fantu asiata mo uto uma me se o ele uso fa tai ma futanga le fiafi tala le lei en va mua malai ulu ma tau fo ma futanga soi fo manuia la au Amelia fa moana fa tai ma futa bai le nga le fiafi me so faith la tu Roosevelt poloai ma tau fo ma futanga ya ma lo lava le fato toa le lilo mayava fatalo fatu ile to fa fatata mati le lua io ma le tausi a te sisi a futa mai i Sydney au Italia e me se foi o sunga sorofuti le vao salu mariota ma le tau foi mafutanga ia ele nei vanga o le fiafita wave foi mono ma lo lava le fatu toa io o le va foi aso de ko vai ka maro wave ia fa pe foi la ia vao ngatasi ia ma le to fine ya shipa le mafuta bai fo ile re fiafi ma lo la vaiante o tou le ono sa o te fiafi fa fta ta tou sponsors io ta tou sponsors le fiafi Tasi Market e ma le lato fo o nanga me se fo le Pasefika po le Tasi Pasefika Cafe tau mafa e te fili mai ia ele ngata o mai au na kuka le leina lo manongi ia ai o le tau mafa fo i maso sto inga o lo maua mafa tau wina ile fale o loa le Tasi Market i o tātou la lai tolu
West Auckland GA e mese fo papakura mana tua o le ua to ai tonu ua tātou tau lima ia maniso me sina i pei o tuinga ia o tānoa paruava o le ula fala o le tele o tātou me tau lima o le fo ua to ai tonu ia asia sia tu le tātou la le nai West Auckland e mawhai fo ona e fili ma iai. Na tula vea, whaamtaili mafuta bai lea fiafia bese fo o a vea le mafuta bai Finland. Mau ke le pele mafuta bai ai a vea. Zela fina sa ili whaamtaili mafuta bai lea fiafi ia moli fo alo whaangal proclame ia jam hoi. Iyo kamaiki o le enga malulu ya le sa tamaiti CCWS. Malola vale on sa i malol whaatotoa. Queenie va le mafuta pai fo le fiafi seu morutafa California, San Francisco i California le mwhaiora mafuta mai ai sole makaukia ia le tofaya tali matasi iyo la ngai fai mai asia uso ya Elisala po le songa li tangaloa sa kasi ya kari makasi ya Samoa iyo malo la vale fatto tole dei vanga la fiafi Herman Coates ma to foi mafutanga o folo fatto ma fa malo wat o mai auto iyo o mai le tau i America maskeke ese o mai fo ile tau i stete ese o Australia o ye ni fme o tupu ya te auto fo ile le tatu community Samoa okay ia auto ia o te talo la vai le yo le tu o lo vai lu tu sa so tatu maruia le fionga ya moangu tutia malaisa ili amen. Iyo aka ko kalango ya moangu ki a tatou talanoa ili tama santu wala. Ma lor fa fto bali va ko la viavi. Fa tau va fa madu kama au le wa mai ka kalo mai fale alidi o to toini talo po uma. Ya se uso ya sala tielu risanti. Alo la vale on sai ma lor fa to. E le dei vanga o le fiafi. Fale ali isiale. Ma le tau fo ima vtanga Avondale. Mai ngala le la kala kai tatu Tasi Market. Iyo le tai le sila la au tu le tai. Pero suka ya JJ ya malo la vale sai malo fa to. O isi tanto ba sponsors fa nga solo le tanto ngai ba yo ka ko update mana tatu ori fo yo le yaso. Fa mango iyo le au ba to fo mafutanga. Be se fo ya Andrew Venica sia tale mafuta mai lalo I Wellington. O koe mo ska ko paua. O toi fai lava lau mele o lo whango taina mai no paua fo ie le o whatangaina. Le eke ai paua. Ai ke ia I lo wa ai dunga ua sau ua ka ua maua o ele os whainga. Lo patele ati o ele uso. Lupe au ma le tautonga ia la ulu po le sunga le li pese ioi. Tap mo vai isa. Ia. Ba lo la vat mafuta mai le vanga o le fiafi ia pese foi auto uma la le mafuta mai. Ke kau fani di ke le pa wa ele se me ia le na. Kolita Joanne went ma le tau foi mafuta ia pese foi o le to fine anga solonga po to iva ia ma le tau fale na e ale sa pe foi la to fine asit o folo fala tu proclame bo to tala be fa solo le tanto proclame fa tai foi le tanto Pacific 40 le talo fa voucher ai nga te le o le onanga ale Samoa Tourism Authority Pasefika Family Health Group e ai nga ta foi le o Maota Samoa Civilizations I vaitele e awa foi ia le lango suai no tanto proclame ani tele ali fa tai ma futa bai le vanga la fefi ora se fale le aia ia ako fa foga mai fo wa kele la tau longo la shout out ku mo auto ya wo ke o tatu we vai ele ni via fiola sfalele ma tatu por kalam mo auto ma mo moli fa bitoa la u fa talo fa ile so vai ku le message la ka mo fa tau va uso lea tele talo uso lea walu le ono suntala il tanga fa mo bole ya lena le wongo sukala I kankalo mai Samoa fa so ta ilsunga fa tau va fa manu mai se voice brother in law lea na au mai ali talo mai Samoa I fale ali fa so ka ilanga wailunga Jaron Elisaya
I kau fa kau ko vai kwa le ngai I to fa fine mai pesenga CCWS le vanga le fiafi ma lo lava le fa to do le vanga le fiafi tau pea ia pe voi la asia va Antonio tu e caro fai la ufionga ai oi la ufionga tu pea ia fa tu tanga fo ia asia va fa tai le baftanga ia o to ina fo to ina o fo lo lo o fai to fa le Antonio to rutia ia wai longa fo I la to fo sao pa la to fo to tu io ele to o tleina ia fa o penga le tautai ia le sao fo yo neita mari tu sai fo se por kalame ia wa longo fo le malu manongi lolo ia le tele no to fa fonga fo ia me se fo le tau tu upu ia ma le utunga ngana le tanto dro mai lata felice sa siania le mafuta ba le vanga le fiafi fa dai mafuta mai le fionga mai lata e fa pe foi la mampu I le sua tia la ale le wila io fa tai le mafutanga le vanga o le fiafi ma lo lava le fa totoa ma lo le ono sai me ngao vale putavo ka mai ki o le ala kaua fa tai le mafutanga le vanga o le fiafi ia me se foi o to mo na Daniel so le to foi mafutanga le vanga o le fiafi o foro fa tu asiat mo o to uma ia bandisi lava nei te ua le au ia ila u fa ta lofa ma lo lava girl Michael I Nico le mafuta bai foi no YouTube channel oises Andrew se melu sipaia fa tai tele lava ia te uto le mafuta bai masuisu ia Maria Joantina mai ata noa valo ia le mafuta bai le va le viavi o folo fatu ma fata lo fantu e lau songa le masuisu ia Maria Joa ia Angelina le emo Olano le mafuta bai foi na Hastings mai kau Hastings taila vai ate utou ia le mafuta bai foi le vanga o le fiafi fia mo molila o fa malo I se manto apisa le lupe foi va ese ma le senga ula le fa tau tai ai le taimi le nei ia le tau fa flui no le langi tatau ma le langi malo fie ia wa foi le la e ro tanto utro Moli fa malo I toa mano manu le tanto lupe foi va ese le la tau te talitalia ma tali malu ia le ma e o le sau asua ma tinga o le au fa tai foi ia sua foa misi liula manga le mafuta bai foi I por clame mai America o folo fatu de fiafi mo o ele uso me se foi la so le musu sau vao ia me se foi ia le totele o do motuloa lau mo tu mua fa tai fata po mo lolo io ma fataka foi le vanga o le fiafi ka ke fe kauia I se tai ia me se vla mo Daniel ma fai nga lungia ma o tu uma I lunga o le tato programi fanga solo sei fa sa mo tu asita mai vaenga le e si fa sa onga o le atu malolonga e si tabai fasa onga le o le fasa la longa fo ile na avantu asio manto pito nu mai satu paitea mo sula pito nu satu paitea le na fa au ngani mai ai mantu langa ma lava wa foi se sao foi mas so dinga ile fale committee ale pito nu satu paitea sio manto pito nu o le account number la le satu ina mai ono motele na itangata ua fia lo fatu ia e peitaila ia o wa fasa o mai ele bank ona isesele account sa au mai mua ia le ala uto fatu ina tu luma fa mole lava here's the correct one o le account number le mo wo ia ma pele fo I ma mai e mai se fo yo tama fa nau mai la to umo Samoa o lo fatu le fa mo ele here's the correct account number o le mistakeless ai mua o le lua o tasi fa lima lua o iva o le account le sa vatu mua o le o iva o le fasa o ngala le ele o se o iva o le lua o tasi fa lima lua o iva so o le last two digit instead of 09 it's 99 longo winga ai wakau ke ka mai lima o le mai ka ile nga kusia le account mai le ANC di Samoa ia lango o pole la la var tu pel na PSP ia ai fu wa ai ro foi le le o ka me ko ki pa ula ma io
se ai roa mar kuskusinga o le mea. A o le toi wha sa o ngare na, ia i o tau sirfia. Wha aptai fo ia i latu, maua mai. To tele nisi o lo fisota i atu. Ia e panga le ono le account le o sao, ia le tūlanga. Ia, anga le le atu ai le wha. Boi. Finau, sio beli, wha aptai mawta bai le deivanga o le fiafi. I lau tō wha le la au na fausia. Finau, ia bai se foi. Ia o tu u malava mati si woma pa anga mai. O le si tatu whaalinga le, le si tatu whaalinga le tu ina tu fo i lunga o le whawhiwhianga. Whapeo tau sa ili se vaenga e kepu ai o vai, o tau le fia le kepu. Ioi, whai o vai se kueli au fika. Whai o vai. Whapela o le tau sa ili se me whai whaalile i o vai, o ele te fia te whaamano stin tūlanga. O nei ngalo le social lea, ia a le S.M.O.G.A i le fiafia na nei e whaia i le whale whaafia a le tausala. Ioi. Le utu ina tulunga, S.M.O.G.A Auckland. Ia, mo ilan tau o tau fia, si la fia po le ale vea o le S.M.O.G.A. Ioi, ke wa SC whapio se vaingu. Ioi, SC whapio, ma rea di si vaingu lea. Ia, o le whaafiafianga lea a Dane Tuai o St. Mary's. Ia, le ala o koe lua ngai la lo ulu. Ali John, si a lawa ma. Le o koe kilo ngai la, ma o kou wangu ki ama. Awe te tilo foi lo to lua le o ke paku ma whakau pupula ia oi. Walanga nga ka wa si moka fa pe isa o to e mana tua le fala ila i mai St. Mary's na yaso fo yo. Ia walanga o tau wa ia. Ele i fa pe na ye se ke St. Mary's na la fio le ai. Iyo nga ngata ile tine Samoa na iyo o le alo au peseta. Iyo alo me alo nga va mai o isanta wa. E fia kama mai fa pe au mai langa sa ilinga ta mai ta e au mai salolo ai sawa ko mango ko ngai Samoa. A talo fat we ko foi mai ali lo sunga so bola to fata wa. Lena e vala ia ina nei e faile tausala. Ia pe te whawhiso tai le tamai tai a Antonina. Manisi foi o ilan tau. Ia ke fia. Mana tua la a e anu whawhiwhianga lea. Oe le te whawhonga mai. E ke le popole e se tūlanga tau whonga umi. Walanga o le siva a teine tuwai. E le inge kama ia St. Mary's. Nga o teine tuwai o St. Mary's. Ioi. A whapela o le la e saun. Ioi. A whapela o le la e saun e ke hanua i nganga i e whai o vai. Ia. Hanga o whapenga atu. Ai leo se me ke rua misa i fuari i marunko o rua. Mana o whiwhinge te rua. Ave. Ave ki ngā ole aio. Ai leo le vai rofo i a whapeke. Ua koe laku koe va ia lale malele man. Ia le na. Mo pone tolo whanga o le proklabe ia anti e malai no ese. Ia, me se foi la o le fionga ia a whali. Ma le no whalo. Ia, le foi mafuta mai le livanga o le fiafi. Na inisi nao tātou whaalinga foi ma whaasirisilanga. Ia, le foi sa o mai na ia whaailoa atu. Whailau vai ngā ngei na le tausala. Na o le furu tala le ulu whale. Ia, e maua maua lau fia. Ia, tau ngō fia foi tau mafa ma vainu. Ia, te ia i foi o fiki e maselaki. Ia, kei foi lewa e toi va ai foi la ia le kangaka foi le sa e fiu e ke wha i vivi maka ia. Iyo, awai si wha iaku wala ukala lea. Au toi va ai fo i kenge kuai pe a whai mafutanga fo i mo toi va ai fo i tēnei tiola tā o ngana iei laso. Ka. Iyo, e tate va ai atu. Se e peyo kenge ki fo i e sa. E peo re au vahenga fo ilele sa ka fiu e wha loa i roka uru i asoi. Santa fiu ka ke wha se makoe ore tōre se sepa o tamata fo ilele ka ke kau kilo i. Le ai ma se si e fiango mai. E peira o kai mingi o ka manga le piwa kele nga koe kurikulia mai ane mea. Ao ngai kamala fo i e a. O si vahenga fo ilele sa peye.
pe ka ke le vaka ke sela kulinga o kama sa o ye ai pe ka ke koe kifa mai i koe fai vai ye a ka pe ka ke koe fai vai a sia ka vai nga voi le ngai ke nge kia ngai ka friends a voi le pe muri ya le a pe o kamalanga o a seta me yo o va jo tanto por kala me ka ko por kala ka ko va i si quite too serious for you ia Lena, e sa ola ukala, wa nganga e aka. O le ke wha maungia le leia. Wa e kama cross wa o le mea o le mafutanga le o tawa ia nei. Iyo, mafukanga kama kuaia a vele, kama kuaia kolisi. O kama makenge kuaia kolisi. O sangele. Iyo, laka wo walu mai ai. Ia, o mafukanga la kama o manaima. Iyo, o vefoi. O ia mātou i sa vai se wa ia ua kau ngalo ku ia u ia me foi le mo wel tau le tele o le onga le le onga la le ma ngai mama ma se u te ma se u ni sia sa le io le la te wa onga le wa ia o fo isia onga e kele mafukanga o le winga la tala o a wele misi o walanga ile leila o mafukanga kele invite mai o e kama ia pe o le au pepe ali talk week le anga i ma me ile ri e pe ila invite mai la o ke wakula ia mo fenga le ia o mafukanga S.M.O.G.A mafukanga malisi e tele ala ina ma to tal lo ma le o ile o fek e se a fo ngai me o mafukanga pe yo e toi sanga mai ka kan kuri nga ka mamua ngare fia upe ro ka amilo ye kifa mai oh brother ye waso onga Kua I feel brother whakarise se kua I feel brother kau whakarise fusi o le fia si ngopia ai peila se mako vaenga nga funga le kamo pika kau fa ale hango ai nga ka kai ka koe vai ka ke iro ko sa vale kule mo pa wasi la vela nga wa sa vali mai tua moro ale tino matulanga ai tofu al tamai titi matang pe pala la se la ya mori tu fa monianga malo fanga for proclaim e tama tuai mateni tuai malava ya so ayo e via buena la kama vai kasi la le se uso la le tele na mantal no vai tasi le tama tuai o kolisi scopa se uso ya shailo stau ya po tautunu mi lo ai fo ko ingai wa mele a tau mau lo na no tautunu ya na ano le ya i lo na no pese vo ile o shailo ma fetawila ma se uso le I meu o tuinga vo ya kolisi Samoa e ke lenga fakinga inga ya wala wodi e se tong e o mal time ne o le auto fa tatalia le komiti po wa fa ye tuinga na le lua mena tongi mai o ma ke fekau ia ma se uso ia o ke ia la muso ma se uso stau ya amai ace wa ka wala la kama ya ace mai ace ya o sawa fo yo o ka ma fainga fo yo le onga wa onga io le ke vai ko wa pese la skam kasi ngai kama pese e alulo na so ato ile te tongia e maftanga io ya amantal tala no ala entele ala ina fai mai o faku ore piari o eri afa fefenga e au kolis io e wa faku o au o ka ma fai fa mai la upeng ia au ke le ai pole me e o fai ha o ngate mina Pasefika ya o ile manga au ke au kolis nga fuai nga la utala le ia ai te ila fai mai se o so stau ya te ka mai o au asi mai o au ri eis walaki le anko o se utinale na sa sui pule kodis ia na mawaile atalo o fayak
ai la ka ko le mele le maua nei o le polonga o isi esu enga io ai fa nga ko ngeki ma ngafa ma faia e sao ku isi tonu ya o le tu fa manianga ma lo fa ta tu ma lo longa o ke resi tau ke foi mai lo fai ka ko news update il ne vanga o le fia New Zealand Bluwave ta mo lo o lunga monisio ta lo fala fa Samoa o le o tau mai fala o lo le Tasi Market de New Zealand e tanto o lo me tau lima S mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula ni fotiti fu mo fa pe mani foti maleano no yo nisio me tau lima S te fili mai ma fo ya tanto tau ma fa S mai Samoa e pe o ia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lomana Oh God, makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng quen auntie phạm rồi mà lunch mà okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No. No. David Wajile u tonu se fulu bre famiru te wa te nei July lima ni tu tu fa wa wa tanto Bluwave TV be se fo pro club to te ya e livang on la fiafi ai tau tele yo tanto wan talo toto io e a o tanto ya a tanto ya mene o a onga o manga kua i le ko mumu ani le siro ma kua ma ko u se va la le ta wan to le ngol ma tu io e anga maru ka mua saule la nga kong sili la finger se sia onga ko ru la finger fe au ya ko ru ya se kama se fo ma alu ko kalonga dua ai a faifa fanga e kaule wa ku la kinga mangi me ai te vai le si vai ke le fanga ko kiki o fanga sia la kama o moa ma pua saule ko ka mo le lona lua o le me antasi io sau ma le longa ko ia wa saulal ka migiki fai long kinga ia ala fa mai ta pena tu ni ula wa ga fa penga primary school e ka mai fa ngari fa ka penga mai ni ula mangi me fa pena ia wa malele la unga kongi o fa kali le kula nga se kula ngor ka migiki ne ai sau ele hai ma se tu la ngai ma we anga sa vali mai fa fo ma le roma ku ale o kele mai ko ai nga mea ia io e mai fo ya nga ole ai supomo ma ai pua ya ai mangu ai siliar ki ya kamane sia nga siliar kamane fio fia ko inga mele mo wai tanto wa on ai si fa tu tala tato ye de bele wa fa ka la fo e kau ye le sa ori mele e fiu le si kamiki ke fa mai lang pinkala e anto wala ngol tato update mo e li fa nga i li fa wo wino wa on Samoa o to foi fa ya on e wa nga fo le termine se va to ma to tu ala lo ma to fa tio nga ya o to fa ya on io au ko ke vie li e fa mi mika nga ka meki vo ye ke le fa nga o la to ai ya ta usami su pomo ka usami sa stu ka usami su pomo ai umaya e sidi ai ala kali o vive au sidi la fingo le se sha on ai au fo in e no fo ai o e le e fa pea o le unga le o la to singe unga ia le primary school au le nga ia ta mai tino vai nga sili mai le primary school ai o ku lunga le high school e se ale me o ia io
o i foi kau ke loa ia ele salata la na inisio matua io e to mu mui zoro ma fa pe mai ia e uma ia o sisilia e foi fa nga o pai mala fai au ala na i va ve ngape lo no no tai au nga i va ve ka fia lo fa fa pe ia o kalia o ko o le foi fa ko nga ka mu mar ko nga lopa au wan e va ve fa to i no fa ia a fa pe o uma ele primary school e ke loa a tonu ele o taulo fia ile unga o tau mawhainga le whanau, whanga i lunga le high school. Eo, tu lei lunga le high school. Walanga wa umai tau e hau le tu langa le, e eika maiki nga mako wa onga le primary school. E sili. Ai mako waku le high school. Oh, kake kilo. Kake kilo mai whapengi. Po fe e ri le awari ia le ngā sili primary school. Eo, nā fwai lai te mauai. Ia e le se a le sa ia ngai makua sa fai fo ia fai unga ngai fai a onga ia i le tau ia o tiri vetu la wi ole o tu ala lo ia le vatu a o fai a onga tolo pulo fa tai fo le fai ngola nga we nga vai le fai ngo fie tatou tala toto ia a talo fa tu ia maulolo ia po ole to fa tongi sia Michael to vai ia le mafuta mai fo ile de vanga o le fia tatou tala toto o le talia e le matanga ruenga o nga pe toe whao popo ia le tūlanga foi o le malolonga wa o nga le whanau mai le matanga ruenga o le soifua maloloina ona e le ikalia kulava le ofisa sili o le soifua maloloina ma le pulenga le soifua maloloina ma le mingiska o le soifua maloloina pe ua tatau ona toe a e le whanau pele ai o le lai o mai temine o lai tautalia po o le a se au bili ilinga ia pe toi fa popo le tuanga wa onga ma le maloloa yo a onga ono le pesi o fa mai ai o reportia mai fo ile fa unga vai so de dei ia le mau yo le soifua po o le ola o se alu toto fa masina e na ua mai ai ona fa lo na tui pui e tuinga fo yo lo fa nga solo nei ia a wale fa mai pipisi o le fa nau ma le misela ia ale lai fa ma wina i na ona umana fa yo le tui ia ma va ai ia va inga fo ie po o tu langa tu nga i lona soifu ia mai wai lava ina umai leo lo se foi alo toto na o fa masina o le lai fa foi so ngar matanga lue ngor soifu ma lo loina i le taimile nei po o le a tonu le mafuanga ai oni tala o ma reporti ele na o le paulea o le alo toto sa fa nga ai le tui pui le mo le fa nau tu inga tau sang ai tu inga tu o foi le mai sa so longa le le lava le to tele o nisi o fa nau po o le toto sa fa o nga ye le tu langa le tui pui le ese mai la isi alo toto sia po si pepele fa masina le ua ma wailo na soifua o le isi vaenga sa tau sa ilia tu le tu langa foi le o se su enga pele ia isi nga fa le kong wa mana tu sa kupu mo me fa pe similar cases fa pe le to na male laina le na fa pui ni so tau si mai ona o le fa la vele sa tu la i mai ia i nganga i fo mo ngai sa fotu tau sanga u tona yatu kui se e fa na pe taila ile reportile au mai ele fa ulunga o le soifo maloina por si o presili sunga le fo mai ia doctor ai ono e ke Roma o le na mai ale sa ili ilinga ila jo ye le to mai fa apito ai tu ainga foala au ma vai e le aise vai nga na fa le to nuai mai na uia uma e le fo mai por tau si mai sa fa tino ina le nga ruenga le ya la fua ma yala ya ma vai la au tala feaunga ya e fa tino ai le nga ruenga o le tasila na vai nga le fata o to mai la walunga ai o lo talia pe ele matanga ruenga wa onga se reporti atu ale soifua maloloina po le ase kala pe ko fa popo ma fa au le tuanga ia o onga mo le fa nau ono le pui ngai fa mai velo pesinei ia pe o le antoe fo i le fa nau wa onga ai to tele ni so pule onga e la vea i masita so pule onga mai i le onga maualalo ina i vai vasi le sa fa alialo na fina ngalo la tau te lango suaina lava po le lava le tūlanga ia le fa to fa la inga ale matanga ruenga wa onga ma le matanga ruenga so fo maroloina o le ala tau lango ina lava
e tāua lava ia le puipuia o le whanau. Mau fo i tātou tala o malanga mai ia i whafonei pia o ngi usila. Le fai malanga mai ia i le fionga i le minista o le soifua maloloina. Lea fai malanga mai e tuli whafoi leo mau po lea po ni wha tūlanga fo i o le ngā luenga ia mana pitanga luenga. Ai o si tala o tōtore nā i vaenga o lo tūla i mei tono si o tātou waturu i le vaenga lea. Mō le whanau. Ia, o le wha marosia lawa fōi ma le whautuanga. Whailo tui pui pui. Ia, tātou tālia pē i eisi whaenga i duantu o le sairi i linga lea. Wāfua iona ma liusia alo le toto e wha masina. Lona matua. O le isi tātou tala toto mai Samoa o lea ua tuu vaantu lea fionga i lea o mamalu o le malo Samoa. Malona masiofo. Le fionga i le tuia ana tui maleli whano. Sualo viva le toa le lua. Ia ai mese fo i o siona masiofo. Fionga le wha mausili. Awa le wha moe la walunga i lone tona. Heading to London. Awa le wha paleina aloa ia o le a fionga i le tupu. O le malo tele o Peletania. Sunga ya King Salesa. Ioi, po le tupu ia Salesa. Lea ole a wha paleina aloa ia. Po le coronations o le sunga i le tupu o le malo tele o Peretania. Aso tōna i nei le whatulanga mai ei le whainga o le sauninga whaapitoa. O le taimi muli sa iei se vainga whaapenei o le fitu se fulu tausanga taluai. Eoi, fiku se fulu kausanga taluai. Sa las sina i se tūlanga whaapenei tutonu o le malo tele o Peletania po Peletania tele. E na ua whaapaleina ia lana fionga e le tupu tamaitai ia Elisabeta le lua. Fetus fulu tausanga taluai. Le tau te sila mai ai. Sa se taime muli le nei sa whai ai se tu ai ngā whaatasinga whaapenei. Ia po o se whailua inga, po o se celebrations whaapenei. E tā ua i le whaaperetania o le coronations. O le sauninga lea e whaapaleina filifili ai manatua o le ana tōwhia lava ia le sunga ia Salesa o le alo fo i e whaasino le tupu ita ia Elisabeta e a vea matupu e sui tūlanga e si o na tua apo si o na tina e na ua maliu peita ila o le sauninga aloa ia e le se kama i saunginga. Whaita wantu i news mai aturu i whafo i Peletania silia i le lua se fulu fitu wafe leo. Po o le puipuinga o le security lea ua mawhai o na place i le nofoanga antoa lava i nā i Peletania lone tona. A wā le malu puipuia o lea wha moe te le lava, ia. O le a le tauwilo, le tele foi, lau si la fia ma manu lau tero le tiru. O le la ua vala au lia ba iai ma a fio tuai la na fionga i lea ma manu le malo Samoa, malo na masiofo. Fai foi masui o sio tātou tiru, ia e moli mawina lea wha moe taua. Amo ia foi, o le winga o lau kala. Fiku se furu kausanga karuai. Ia, lea wha fonga mai nisi ua fitus fulu o tau sanga o le tau soifua pe ua sili e tufo. Ia te iloa sa iele taimina o tau sila ai. Ia penga le leinga live mai ia ilonga ngai ni TV waile i mawangi social media i nao na po. Sa pe ilanga o aile atu Europa ma ila tau sa mawhai ona moli mawina e whaasala lawina tu sa o nei. Fo ile le whainga whape nei tono Britannia. Ia ai whaaftaila ile atua. O le fo ua tātou iai nei vai tau ura soifuanga. E le tauilo, o le au tau sila uma, ia ai live whaapito mai. Ia awa fo ile moli mawina ele lalolangi antua o le whainga. O le isi tātou tala o tōtona fo nisi o mea le lei tutupu le nei vai aso o le au musaina le fale fo ipo le mota mo le aonga whaataitai e whakasa vai vasetai preschool. Ia le tau sila mai ai. Ea, se tasi o vaenga mai le poloketi miliona. Lea na maalilia ma au whaatasi iai le pule ngari fo i mawhai pule. Ia o le itu malo o lo iai. Ia le fio anga o vai vasitai.
ina ia faa matu watu se tasi o vaenga o le seleni e 50 afe lea sa faa luina mai le tupe o le lantou poloketi o le miliona ina ia fausia ina ai le nei falea onga po le nofuanga mo le onga faataitai le fakasa vai vasitai le lana umbusaina i le amatanga foi o le nei vai aso faaftai i le tua ia faafkai le polokeki le la o tau sila tu wa tele nisi o ngā luenga manti nae longa manti ngae le leiti tonu o le tātou aturua me se o fianga te tasi o lea ua mawhai ona whaatiroina ona o le poloketi le nei ia se mangufo i koe kiki le ngā malalaina le tele o aturu koe kiki a fianga uma o le atau sa ili se leni ona o le tau fatuina o ni wha moe ai whaaftai fo i le tō whaua i pule ngali mwhai pule mai la tau fo i o lo komiti pasia lea mata upu ko mai se lengi o le kako milionga o le polokeki ena ia fausia inai le falea onga mo le na witi preschool faaftaia ia i lea fo i tō wha ua ai o le isi tātou tala o tō le neivanga o lea fiafi o lea ua wha i loa manino mai le fionga ni tamaitai pale mia o le aso toru se fulu o le masina le nei o me lea o le atau whaatūlanga mai e tau au fia le pale mene ia mo lantou whaatala noa ina i loa ia leiunga o le sa ili ilinga lea na tu inantu i le Commission of Inquiry a le tātou va matanga luenga fwiro whainga balota le na tofia le matanga luenga whainga balota ina ia iaise komiti sue pos komisi sue la tau te toe lau liliwina nisi o vaenga ua manatu e te tau ona toe tapa ai tūlia i te tā se whina ngalo o le mamaru lau tele o le atunu i tūlanga lava foi o le whainga balota mamata upu ono teu wai nisi o vaenga e ala maisa la tau fautuanga le la o le afa tapena ua maea ona tapena le sa ililinga le komisi su ele po le Commission of Inquiry i tūlanga o whainga balota ma o se taimi ele o toe mamau ona whaai loa le ilunga o le fono au whaitula fono e awa foi le wha le pasieina manisi o vaenga o le kele la vaenga o lea a fia mai i le findings lea mo le sa ililinga lea se tasi o vaenga lau alunga o le suenga lea po o se finangalo e au mai le mamanu lau telo le turu o se tasi o mata upu pe mawhai ona whaatanga le palo tantu o tangata o le turu o Samoa o loo awhiwhio mpapa au i aturu i whafo ai mawhai ona o lantou palota le whainga palota tele kasiri ngā maka upu lau balunga o le isi mata upu lau balunga i le latou fo isa ili ilinga o le mata upu le i le nofoa o tamaitai po tina i tutonu o le pale mene ia po le waka ko whaingoinga lava whaingo fie o le se furu pasenge aioi tasi le nā mata upu lea lava foi mana tu tau te toi foi mai ai tātou te whaasoa ai ma le isi foi la ia o le tūlanga foi lea i le nofoa o le to po le tu malo le tasi o pule matua i sa la whai o sa leula lea sa ave i seina mai ona ofisuia inga sai ai ia aunga o le whainga balota na se ima vai ature kau ke koe foi mai la e awiri idi nisi o tūlanga i tala oto o lea foi manta upu ai whaasolo ai le tātou update le reivanga o le fiafi o lisi update lea na whaalia le whaasea i la sora na fi ele fioga na tamaita i pale mia ia masau no ai e watua ia lava ua lape matanga luenga e la tau te fito i tonu le manta upu lea le fato ama wai se vaa whangota fo ile o i se vaa malanga mai i Amerika Samoa e o mia se tasi o fai bisinisi tonu Amerika Samoa la o le ta ura suafa a le nā lava ua i lunga o tustu singa le tele o tātou newspaper le wha bea nga saua i se wha lave o le maliu e fai sa vai sa lolonga o i moteli se la fai ia saua mai kukuila le vaa lea sa sao mai a sao mai to tonu ole o le tua oi matatou e au noa ma se siaki ina ia afe
o lea ta te vai atu ia e rua tu inga te susinga o le fa mai na fe matau tu lang lene sau no le fiona te pa le mia ya fa longo kwisi ku susinga mai na fe mo le fa no anyways nga fe uporu piki ai nisio o loa awale fa la velave mo le mo tele se la fa sao mai ai uporu fa sa sao aku sa vai fa to a maua e la to o nga lu le wafu se longa. Wait a minute. Elegi pepa o va elegi pepa fu ye kiri ya mai ai o fa tanganga leanga o le o sau mai fa fo atu mana tua ele o koe kukusa ia tua o yo tatou ma America Samoa sa America Samoa territory fascino ya America ma lo tele tatou o Samoa e sifu kuko kasi sia ka ko wami lo no winga la a sau se va fa penga po o le lava whatsoever reason ua e kolosia le tua oi poporas e mo o mia la le whainga o ngi pe mika o mea malava fa pena e mawhai ai ona e malanga mai i tu tonu pei o Samoa pe fa pea e te malanga me Amerika Samoa o le langa sau ngoa i la fionga i le tamaita i pale mia nafi you know let's set the record straight ua lape le au nanga lea e fiko i kongoi mea ia o le vaenga lea o le maritime leo o le kiuke o a malava ia matanga ruenga i lalo le fa maru le la tau te va ia sau nga le mu sa o le sau nga le fionga mai ke parmia admit wo to se o le lape i matanga ruenga le ia i lalo le va ingo me ia o le o tatou news update la na ai o le mali si ka ku karango ai fo ile mai ngole fiafi a mata tuai le va alia mai mo ia o tele i fo itala wa uma fo yo na fai ia sa ililinga ma suenga i o loa le sa offload po le sa a wina tu mai le va ale nei sa mai America Samoa anga i Samoa ia o fa maonia mai ia suenga malo le malo mai la jo le official duty mai la jo nga lu le wafu sa longa fa pe mai ia ele ai lava ni tūlanga fo ile masalo mia po tūlanga i fala au fa saina o ni la au pega malolosi o ani vaenga o no fa saina sa manino lava wana o loa lava ia e fito i tonu i le maliu po se fa lave le sa tupui sa vai e tau i ai nisio ainga ia na malanga mai o i kukuila o le fa mjalanga na le na la to o maia ma ele se vai nga fa pe fa populei nai ia ma o tulanga na o loa la pe o pusa pipi si pipi o wahoo you name it ma nga fa pena o loa la vai fa tau ai o le fesiri lo ma fofa o le fesiri lo ma fofa se va ku lunga po kala mel nei va nga le fa fa so ai o le fesiri ku kasi lo ma fofa ka kia ia pele ai ni fala au fa sainga ni la au malosi o alava ka kiar nga mea po se io o umani po se pomu io tu lo fa fonga le tu ka kia ai si o ka ko fo i mai lava pei ona sau no le fioga tama tai pale bia o le fainga ka kaunga fai ai le va alea ka o fi o ma me nga nga maua sis o le wingo o le na upo le siste le fa Samoa ina taufia malava fa malosi mea ia au mai e fai le suenga e leo a fai e kaloka ia mana tua au atau te tilo i le laua manu au kau ke kilo fa pe ia ga o me ai ama me fa penga tatou tilo ua soli le tula fono o le ale tula fono ua soli o le pora control o tua oi ua soli esi fa kwala le au vai ku ngai mo o mata ituina ia le pora o Mexico ma America le to tele la America le lungo tatou programa fa sa o me la ukala le pa fe au ko va ai ngai le pui ngai Amerika o le pa kua oi le ngai e kua oi ai Mexico ma Amerika e kasi ele e kasi ele ke le halu lungo se va e ke le halu lungo se o se onga sami
E ke le fo i lungo se, e so o ele le. Yes. Nga ole pa, a ole si tu lo ole parapala. Mexico, a ole si ku mai. Amerika. Ai nga ole pa ke le ale wall te le fo ile na la tu te malo Donald Trump build fo. E va tua o ye Amerika. Ole whainga lao ka manga. A maua oe wa e oso fa ia wa e oso fa mahalosi ma wa o panga e ei wa ya ola fo ile tulo ile tise. E nga onga e se ha e ke yama e ke yama ma wa ya runga nga tu fa fonga le tu. A uma ya lo so fu ele popole Amerika tulo. Ele popole Amerika wala nga ile asa Amerika sa ka wo so mai se pa e fia sola nga i Mexico. E na ole au Mexico e fia sola i Amerika. A uma ala wa e ke runga pa nga wa tu wa yona wan tu se lave inga ya ki o masif so nginga. Well, sa ole nga ka mai ki ve sari ya se be. Ma fua isea wa e soli le tu la fono. Lea le tu la fono wa ekolosia le lainga tua o ye le te tau ona ekolosia. O kere o whaiakula mea ina ia whaifa pe ngāre sia ka kua mio lea. Se i whaiakula utala lea, ana ba umai. Anga ba umai o se vaa a Samoa. O se vaa mai upodu. Lea ngā ruaku whape ngei o kukuila. Ea, ora kei mire ngei. O le whaika ko whai ngā whaikio wa ngā o ngā wheo sofi fo kama Amerika. Ia. Ngā o ngā wheo sofi fo kama ieva a iere Coast Guard a kukuila ma pango ma Amerika Samoa. E le aiangi meo ngi kau wa mama pe nei fo o le utato whaalongolongo kunga ile news. Ua ta loka mai o kukuila. Ia si au waa na watu e vatupu sa apa. Ia mawako e vaku povi mawako e vaku pua. O le whaipoiponga po le maliu. Ai waku mauai o kukuila. Yes, it's a big deal. Ia America Samoa. Because it is in territory of the United States. O le makua big deal la le mea ngā. E ke kolosia lo le leinga. Ia sari ase mea. Ia who knows le lope e ongo so o amara ke ikulo. Wa whaonga ingi la au. Ioi, malo no sia ka whangai ngā wa ama mea uma pe, you know, pole lava, but somehow they will be in trouble kula fong. Ka loka le lei o, ka ofi le lei o, ka wai umai le la pisi mea ngā wak. E le popole kula fong o Amerika Samoa. Pe ngā waku ngā oku se maliu pengia. Paua le mea kilo ai, ua e kolosi le leinga e le kaunga e kolosia. Koe foi mai la ior kako kala I sia kako mentile va jule. Fa fonga maua. Sawa kuale va sawa kua sawa pasi kami la kukulu ma fa pe sa or sa no ngau len sa no wan sa no na fila fionga tama tai par mia la kua fe makau. O makau kure ko ai nga a ko lava o lo iai o fisa u mo le malo. Ai alua kuare ngai va ala kua fe. E rope ngoi fula wari ia eva le marina. Ko e whepunga I runga. Wala ua ku maisi pusa apa uporu po alava mena. Alu ma le vaafanga nga isa vai. Ai meraku maua me ka maiki o le moku. Ai vai tantou iei. Maua mai e ka maiki mai isa vai. Ioi. Ia kakau le vai aku nga sui fo le malo nga sui me isa vai. Kakau le vai aku war nga kan. Ai maua mai e ring. E tangata e whainga ruenga le wafu sa vai. O le vaenga la lenga maua. Maua e loa. E le ai mangi pe pa whaakanga e kakaunga wakuai. Nei ma se mea. Whato a longo loa leo isi matanga ruenga ma leo. O aku loa makanga ruenga ngei. Kope le whainga o pepa. A whonga mea fo ilele le maari o si mea. Ioi. O aku a kope le whainga o pepa. Kuso leo o aku. Feso soangi iai. E mai fuala utala leo ke whaiak. E peia la upu foi lele a. E fiu e kau suilu ngaile. Ai a wha apea o lea e ofu wale ofu kuai o re koakele. Me whela oe whafonga me whainga o le melea. Na wantu lava. Kilo a kunga. Ei mangi pepa. Le ale bea wei wa soli tu la fono.
longo winga nga o mai whaanga oi o kou o mai whaanga ngā. That's the straight language. No mai tau te pēkele I loa pena intend, pēle intend. O tau soli atu tū la fono. Ai o aku makanga ruenga I, o aku help ai. Ia. O le whauinga nga sa oanga le mele ai, o atu help ai. Ia o pepa ia lea sa kaunkou whaia. O pepa ia sa kaunkou whaia. O kiria ia, o pēmika ia. Ia aur pone, le lope nga whai makalanga, aur pone. Mai singa mea ngale se I ingo se mako whanguingo pe fia foi se kupe nga kivi ai. Alela ua loe wha ngā solo ma mai whainga o mea. Nga o ma ngā lako fsoso angi le whainga o pepa o le mea lea. O le vaa lea. Offload ma le uka. Koe offload ma le vaa lea koe haru koe fo. E koe kau apaka aku. Sa oi, la ua li mai o kuloua. Ioi. E koe apaka aku. O la ua li mai o I kukui la u koe fo. Sa oi le akarka mai kiki fa vale valenga. Sa oi le kusa koe e koe apaka e ia leo malako ma tato su enga ma le wari o koe ha le fa mai ai vi erga miki ngala ai vi mai rungo la le mai he Peke ika o ele teita ia te au lea e a fia I tutonu o mea ia. O la mātou ngā ruenga. Le whakua umange ia sia mātou le press freedom le ngā wha amanatu lalulangi. O la mātou ngā ruenga. O le whaiaku sa o le lape ngai kupu. Ia. Ioi. Le hai manatua. Awange e whaapea bai. Wa le la kau o loa le ia me le au soilo mafofau. Le la oso nei lo ma fo fa pe mai. Ya, la u fai ki o mai le ila. Fai ki o mai langa por kalami. Ya o ka ko ia e rope o fo sia so sa unga ia wo mo mi se so soangi. Ya e worengi nga pepa ki dia ile me ya ka ko so so ko me o ka ko lo to no fam so so ni now. Aua na ifenumia ia le uto mal mai ne. Se fa kwala ukala le. Aua nga ifenumia ia o la le wingo le na me asiata. O re keisi le o ke kalango ko ai. Ua soli le pora control. O ke le o whaia. E awe ke fisosoangi ngai o kako a inga ma ngai o kako kangaka I ko kongu lava uporu. Ngai whaafai nkang kiri ai kua mea. Ia le na. O le mea le o te whaia tuai. It's an international. E whafua ko le judiciary a kako. O le alu winga o le na mea. O le ua kuso o le ua soli mai e lantou wa fafo le mele jurisdictions a tatou ua soli mai e kangaka esi o tatou lo fanua tu lo tatou uso mai Amerika Samoa a fa bela fo ie ke fisosoangi a fa beo ke arua kua uia o le upolu mai savai mai upolu ai e uso mai o ele ke kau fa fainga ka mea au tatou mai upolu e ona fetawi le mele na se kau fisosoangi mai o tatou a le mele le hei la o sau mai oi kukuila. E sa o kako uso ku ofi o makako mangingo mo tatu maramlama. Ai anga whaapela. Anga whaapela o se waalai sau ma se makua whaamakua o se pomu a komika e whaapa. Ia ka rofa wale ai mako usa la whai. Wingan na lea lena whaatula utala. Ia ngō mai rola ia. Ua fisosoangi e whaire kiria o le waa ma whai umange mea uma. Ia. Ia. Lena? O le nganga lena le vatu pea no whai atu. O te le papole fwoi au hia po oai associate ai le vaenga lea. Ia. O te le papole po oai associate ai le vaenga lea. A wha apea o iai ngi kulanga fwoi le leo ngi affiliations wha aporokiki kua. That's wrong. A whape o iai ni affiliations o nei mea uma o no se tau iai ma whape uma kama kako kama lai ngā rurue mai o kama kako ngā rurue mai o that is wrong. You see? Ioi. Awa fo ingi whakaua kako kiuke ma kako mea umai kupi. Ioi. Walanga da dei lore lei. E iri si kai mika ke ala koi fo soli. Toe o lo tahita ma ki ngā lo ka uru. Ioi, ki ngalo ka kulowa, o le upua o le nganga o so, e ili si kai mi, a uaruaku ngei la waria leo leo.
e kala ukala le mala wari i official kiuke mala wari i official sole kasia singa kama i lotion fo ngale po singa kama i fangu mangongi po singa kama i mea fo ile leva i ku ngawa ka over mai mamililika la fa mai ka ile ka wa ku ilunga ma me uma po le singa kama i mea sole it's a big deal le wari ia po la ko le finga wenga e kongia e la bis e tate fiu ka ke kau ma fai fo ia malia ia fa mole wa ka sa wala wale mau mai o ia e malia ia fang fa mangongi fa pe le oi mar malama ke lokai oi wa kala oi mar malama lokai oi melia e mar malama ia ka ke mai i mar vai la ka ko ia ia ale sa le va akele lava pole ale nei sa mo moe le tanto maritime mo moe le coast guard mo moe le ka ko po fea o manisi o ka ko nga fangua matulanga mo moe uma mo moe le official kiuke mo moe uma mala dia le tau mo mai jalolonga ia ole winga la na le tate fa yatu ole tulanga failo kiuke le peang o fayaku pai low tiute ile sao male anto toa afa pe foi le la fa ko elua wala la story le la fa joy fa malulu fo il fina ngalo le la fa pe afa pe o ko le ai fa ngaruenga i mengei o le to te nau ina ia fa leanga la vale tamali angol fa nga malo fo le la fa ko la fa so le afa pe o me umale ko ke faia ina ia fa leanga ile tamali angol fa nga malo lo tu lai mai ia ore makua e ola leanga sa o ile nga ngara isa mo o ela le leanga i me ioi o oe le leanga i me sili elo wo ese wo leanga i ma me lo ka sa orga o oe le leanga i me a o ke ofofo o me tonu na ta o le lo fai lo a inga malau fanau a wai le ya se me nga kia e maua soli ele ai se me lilo e maua fo kuanga la nga le ki fai pe a fa pe o oe lea e te faia mea ia pe ke kua kua ngai mea o le ke ngau ina ia matua fa to ele lava ma makua fa kupu le ika o kangaka ma fa kupu fai kionga ia ile fai nga malo wa tula mai a or fau kuanga fo ile o ke fai kua the same fau kuanga o te vatua foi pe a fa pe o mea le kula i mai o lai ku mai ai se sio fai nga malo ikua i mea e va kusa o ala fau kuanga ka ko program fau kuanga mua a fa pe o ele fie fai me ia ina ia ta ulenga inga fai nga malo le kula i mai ku siri ku le ngai me ku la ia io ai a fa pe fo yo ele wa e waku wa e take wa e fo nga le take in advantage ir ku la ir fai nga malo le la wa la ku take advantage fo ile le fa pe oi lango mako fai nga malo o mako kama yo ya ma ku io afa pe fo yo le ni fai nga matulo wala ngana to ye dia umai tu sa afa pe fo ye ni kanga ka o le fai nga malo po ai mingi ska o le fo ye tu o le me ma fa pe mai ia va ko le lo ai pa wala male ala nga le wo fai lo mai ngi si to e ma vau e lo to finga na le na to fi io ko ma fau le por ko finga sa or nga le ngo le nga ya tia wa piku ke fa le yang o isi me vui ai nga kupu mai ya singa ya e se vai la ai a vai la le ko ka ofisili ko ke ka ofisili o fe mai e fala au fa sa inga le la bo lo ngi le la bo wa study wala nga ta sile me sa sa malainga ini so por kalami ma lo si fala au fa sa inga ale tau te lo uma e kele nga nga lava mai tutuila ele fa ye kukuila e kele nga sau mai Hawaii sau mai Guam sau mai Amerika fa nga mai la io kukuila le nga la kala i por
Lea la e kele ngo ka fesili le mingi ska o leo fesili I kele o Purkalame. O fea leo ngo sauai. Papai ka koe. O fea leo ngo sauai. A fa apela e laper kilo I mea ia. How many boats? How many fishing vessels from American Samoa? How many private boats from American Samoa that enter our border without a trace and return back? How many? Okay. Ioi. Po o sia ka ko amio a saule va ala ku mu mai fala au fa sainga o pisa. Wala nga ia lis ka ola leanga fa pena. E lis tanga te fenga ruenga malu. O le ola leanga ia ka un faya so se la peleanga. A saula le va afunga le kumu mai mo isa maruanga ku lo fa fonga sa mo kumu mai mo fanga le fa kanga. E le kai nganga. E le kai ai nga fa sawa le va ale nga iloa wa sawa le va ale nga o me aile au mai. Wa sawa mai. Ia fa mai ka ko fa mua la nga ka va le ai fa nga malo. Mai vai. Ya. Kwa ku fa penga. Tatu fa pena. A fai o le fai uma nei mea I tuantu o le felau toai ma le fetui ai. Ya. Ke o fofoi. O te o fofoi iau. Te o fofoi iau ia ila tau o loo a ngai ale malo. Ele o mai ia e a ngai fa alelei. A ngai mamalu. To me. A fa ale yang oi ka. Pa ia jau ia mantou ia no foi turu fa foi a big thing. O se mea makau kia kele. A wai kau kele ango ka kole ango. Ai anga sawa ku na le va ale o le va kuingi se siama. Sawa ku le va ale le va kuile fa mai. Na le pepesi mi sela I kukuila. Makua pepesi ale mi sela le anga I kukuila. Pepesi fa mai kukuila. Ale sawa ku le va fa ngo ka o le va ale ai ke kau kere o ilua po o vaccine ngai kangaka. Kau kere ilua po le ha uma. To me, ele ka kaunga fa maka ivi I ina makanga ruenga o leo. Eioi. Ele te tauna sila kauaso I ina makanga ruenga o leo le melea. Koe sa idi yangi. Sa idi su ele leile ha amar fa pongai. O tau te fa ata la fonga ye. Ya, e ke kele mai le pisi o fa ma I mak feoki ka mai ki ma feoki ka ngaka kulou fa fonga Samoa. Ai pi fa da longa I vai le sawa ko le va o ko perfenga o pepa. Koe fa fo I va nga fa nga pisi buri de fa nga pisi ha mo fo I mai o fo ya to tu va pena le si va nga buri ya va nga no fi fa so ai ya wa te le tatu te mi fa fa so le Purkalame fa ba lu fo I lo fa fo mo sa mo le va nga le fi pena fa yetu ya o le ka lo fa mo I se va nga nga o lo fa o nga sa mo ai ke le lo fa mo I ya za mo e a fuenga ele ango ia me wai tanga te no ba ya who cares ya o lo wa so I fuanga ma lo langa e te no kia ioi ai o le tanga ta lo fa mongi la vai lona nu malo na tunu eika langa o le to tongi tupe o le ava kuku pe kanga ka fainga ruenga ma vatu le expectations e ka kaunga malu pui alo tato wa tunu Eyo, au foi le se tia ia tato fainga wo ma tato fainga paanga. E ro foi ka ko fa penga. E ta ia I fale le tato vano no fo. Mai se foi o tau America Samoa, ia le fa fonga mai foi le nei vanga o le fiafi. Ia fa pena fo, mo tau si la fiala o mea. Eyo. E tu langa fo ia tau ona. Iai. Se tasio vaenga I ma ta upu le o ta pena ia ile komisi so e fainga palota. Ia o se tasi o vaenga fo ile mafai ona palo tatou ia tunu I fafo. Ia tatia ia se furu pasenge mangisi lava o vaenga fa pena wa te loa. O ke o fo au wala nga lenga fa nga solo I na fa sa vali tua sa ililinga nei ale komisi so o le manga ia fo o komisi so pe afa pe te alu nei e te sa ili tangata ia na tofia ile komisi so o mata upo le paloka. Ele ai masesi o faipule o le fainga malo o yei kokong current MPs le ai masisi le se mingi ska o yai le ai mase faipule o yai
na o ila tau fo ile le o la tau to mai ma nga va o sui mai e kalesia o sui mai o mafutanga o sui mai o nuu mafioanga maniso ila tau bo retired o lo ia lo la tau to mai o le vaenga la ia te au ia o te tilo ia o le ia te au o le vaenga le il se furu pasengi o ke o fo se Samoa o lo au mau ingu ikua a fioanga malalfanga o koe o ioe le le fa tola tala o ioe le fainga le mea ioe ia koe ioe o le mere le o makua vevesi ai ua le a maila e fa o nga sa ona yo tatou mafine ma tu fa fine ma tatou fe nga ai wa mai pe nga o se vae nga e fa o nga tu ro ka ke musu e fa o nga le upu le fa tu upu ia ka ke musu e fa o nga upu a ole upu sa o nga nga ave e pe e mai foi le fa nga fua e fa tu upu e ongo fa o nga e vea o se metotia e fa feko ai se si vaenga pe o ka vai vai ioi ai a dia uia ave ku kusale avangoa e ave paloka a fai o le kula i mai se kinga sa ka mo ele fai nga palo tai to tonu o lona i tu malo malie a fengoa a tatou uma tua fa fine ma o tau tinama o tatou tinama tamaitai malie pau o le mea ua afa e kasi ai le paloka ale ku malo ia a fa pe uma e a o inga fili mai ele ku malo se or ko far nga wa kakala mai a inga ko fa kakala mai ia male fa ukanga fa do por ia that's my own 50 cents e kau ke kau le ko e fa furuinga kau ke kau le ko e fa furuinga nga yu ka ko kinga mo ka ko onga fa pai awala ngai halu wa paule me ata tau te tango fie tu lei makua ka ko ku lei la va ia tele ni suita mai tai e tau vai fai nga paloka ia a fa pe va ia ko ko kama ia ku lo ia li e tamala la matai tam ia li ia ku lei ka ko tonu fo ia tamai tai fa tu ia ave vanona mama kwa ka ko paloka a uma e ala le tau fitulinga le o afai kasi se makai ali ya malia fe no tato tamai tai a uma e fo o afai kasi se kamai kai na o tau tatala ma o palo tamai ia i tu malo ai or fa nga fa o penga fa pe nei i se 4% o lo ulena ai ole vaenga le e tate look forward ai mo tilo ai fa mole ile tu langa le o sa ilinga o ile filfilinga le ma le lanto wa sa ilinga pe ma fai o nga paro ka ko ngi ko fefo oi pe fa maka ma fai ka o nga paro ka ko ngi ko fefo o le aso fina ngalo oi o le aso fina ngalo o ele lungo le tanto proclam ia manatu fa pa fala le tanto mata u le tau te fa la utereina ile vai aso fo oi a o fesili lana o le aso fina ngalo e tatau ona fa palo ka ko ngi ia tunu ifafo wala nga mangko ole mafainga e palo ka alanga ke aru isa mo e faila e kisi ele mafainga e kisi ya ko ngi usira po Australia ai o le sila vai nga na le na ve fa tara noina pe wale alanga tatau ona fai atu le tatou palo ta e junu nei fa nga ilo walu lo official consula ole ele nga ngai ko ngai sula ngai ngai ko misinga alua ina kasina lo palota ioi ia o nga fa maongi le ole uri nga ave Samoa ioi ia ba tele la votu la fa pena mana tu ia ave ia yuta o le tatou por kala bele da ba fa soa a ua taulo ulu ma so poutu se fa matalanga ia malia fenor to fa Samoa o le to fa e malu ina o le utanga a wafa o polo na tu ta faitia ma tu ta faitoa a fai fo e so fulo so ya o bola tu fo me sala ina so le na fu ye ti o le tau tianga o mai mor fa le tu masanga e a me se fo yo flata e le ya se Samoa e le mi mika i longa ku u e le mangu ya Samoa manu lo tatou tofi pulea mai tua manu lo tatou tofi
I vale tu lima e mai so pui nga mare saunga le mu le anga o le wasi sila ku ma vai atu ua saule ese o le fa mai o le ese o fa fitauri o le fai ma le lo ka ngaka tele wa lo fia i lo tanto o duru ya fa mangalo se la panga o le tau mali la foi fonga va tele o le to lo fanga mo le to tele o to uma lunga o proclame fa tailo fa soa fa tailo to fa tala mala utanga sa pe no fa atu ka ku por kala meru sa wa a ele fia ya ele o fa pe o fa atu o na o fa pito manu ya tasi ya ai o fa soa e fa lo tele manu ya la atu ya i fa ka malo longo le ni fia pe no to fa atu na o ilu mo proclame fa sa o ngole account fo ile mo a maftanga mo sulam pito no isa tu paitia le sa fa sa o natu e le o le 009 ya o le o to ina tu ilunga o fa sa o ngale na o le account mai le fa le tupe ya bo ila to fo e fia fai me alofa ma o atu fa mo le pito no isa tu paitia ana ga tailia ya e vanga ngei ile fa fianga mare social S.M.O.G.A tene tuai o St. Mary's ya ave ia lau pa anga ma ave tina fa fia ai awala sa o tina o loma ya alo fatele mo o tau le vai nga o le fiafi malo atu ia ngalo se misi me se fo si vale sa fa inga mo to uma ruta di wava masoi fa tele ma fa beli va le fiafi pe so le por smiko mo to uma lava ya portofo anti portofo ya le mafuta pe le fiafi mo to uma lava alo fatele atu to fa si fo to ai mo lo fa nga li tato wo bisa e lau to far to favor so sega ula Lawrence jing mari tanto wo bisa lupe fo iwa SMS ya toa o to uma le tanitalia ya le matuitui malti ngao le e kangare kangi mesusu e sa tang e lo fatele mo to maruia la lo du le weekend so ifua ma ya maruia Salofa. Ua iai foi au nanga i lunga o Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala i atu lo mau. We will see you again. God bless. Hello? Happy birthday, Yus! Siri. Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo vakulo taro fanga jo celebrate los fanga yo chamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o sin pe vie. Uso, kan yung kokongi me mero fufu. Ya okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. oh talo ko welcome to Thomas Malo. pe Salo for bacha. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.
falava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia tui pui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-ups so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fwoi leo ngase o le wha i tulo. E whesoa ni fwoi na i whai tia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fwoi peki li vātu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fwoi social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele mwhaio na e whio mai, e mwhaio na maha tobu antu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Joru lua o Joru. Le Pasefika Family Health Group, #1.